baeso ka tsatsi le lengwe ha Kreste Jesu a ntse a tsamaya o fumana banna ba theile ditlhapi ore Kreste go bona banna baeso letsa e mo ba le borada ha sa le o tloa hoseng re ntse re theile ditlhapi empa re tshwanele la matloa e nyaka go tshwana ditlhapi fela ga le lokele lungisa indaba yakho nojesu lungisa indaba yakho nojesu wemzalwane lungisa kwalesu ngwaneso o ka tsamaya kereke o ka e bolela efangeli o ka di etsa ntho tsohle o tsoa e sa le ka meso ya re ka letsatsi la bofelo wa tla wa tshwana le batho ba Kreste a boletseng ka bona re bolela ka Jesu go tlaba botlhoko wa leso go wena o ne o tseya dibibele o tseya difela tsa kereke o ya kerekeng letsatsi ka letsatsi empa ga o fitlha nako go be o thwe go wena ya mo ne o sebeletsa teng ntate modimo ke ne ke tsena kereke wa tseba ntate ke ne ke